ukanezerwa, undi atamba neza ukanezerwa. Harimo inzira nyinshi, uburyo bwinshi bwo kunezerwa. Why am I saying this? Nijoro twataramye dutarama tutari kumwe n'abantu bakuru kandi ntabwo bigaragara neza, ariko nshimira Imana kuko turi kumwe n'abantu bakuru, abamama, abapapa, mu byubahiro byanyu duciye bugufi cyane kandi turabakiriye. Imana ibaheze umugisha. Ni byiza cyane, hari n'igihe dukora amakosa turi mu bitaramo bakabireba, ariko nyuma yaho bakaza kubikosora kubwira Yesu ashimwe. Amen. Iteraniro riri hanze ni akaryo rinini cyane, hari hanze hari abakristo benshi. Ibintu ni byiza, ntabwo iyi nzu ari ntoya, ntabwo yabaye ntoya pe, ahubwo ni inyota y'imitima yaje gushakisha Imana. Haleluya. Munsi y'igitabo cya Nahumu igice cya 3 n'umurongo wa 12 yaravuze ngo wivomera amazi, Amen. azagutunga mu gihe uzabikomeye. Icyo kugotwa kiri imbere. Amen. So turimo turabikorera ubuzima bwacu, turimo turabikorera ahazaza hacu, ndetse na generation iri inyuma izadukomoka. Yesu ashimwe. Amasaha aragoye kuyabwiriza kubera kuko nyine ni amasaha y'imibiri bisatira kuruha, kandi urabona ubwinshi dufite muno. Mugenzi wawe yagize ibitotsi mu bintu byandukirana ko turi mu materaniro ni ibitotsi. Umuturanyi iyo atangiye guhunyiza nisomako ahita gukura nawe ugahunyiza. Solution ihari yonyine yo kubwira Yesu ashimwe ni uko ubera mugenzi wawe iki izisha. Naje gusinzira ujye umukora umubwire ngo Amen. Hanyuma amasezerano mbizeza abafite amasaha muri ku masaha yanyu kubera impamvu z'ibiri, ntabwo ndi gutsinda n'indenzi iminota 25 uzaba nakabije pe, ariko ndabasaba ikintu kimwe, twari muri uyu mwanya w'ijambo. Amen. It's too absurd kubona umuntu aganira undi agasinzira, ntabwo bimeze neza. Amen. Mureke rero dusome ijambo ry'Imana. Ku mazina banyita Mutegetsi Misugi, ayo mazina yanjye ndi umukristo w'intangaha. Amen. Dufatikanye rero dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo ryahindutse, ni hahandi rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, cyangwa se urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 12. Ako nagiraga badufashe abantu bafite versions zitandukanye, hari abizi Igifaransa muri beke niyo basoma. Reza nasomye iravuga ngo let no one intimidate your young age. Amen. Kijyepfo kiravuga ngo abakuru nibabona ingeso zacu. Ibo ntabwo yavuze ngo abasore, yavuze ngo ntihakagire ibinyuwe. Amen. Ikirundi nasomye Ikirundi muri hangana. Amen. Ikirundi cyavuze ngo ntihakagire ukugayira ubusore bwawe. Amen. Ntihakagire umuntu ukugayira. Muzi kugaya? Muzi kugaya? Nijoro wavuze yatubwiye ngo ni ukupfobya. It's all right. Hano havuze ngo ntihakagire uhinyura. Umuntu aravuga ngo ntihakagire ukugayira. Mbese umuntu wa semeni. Haleluya. Haleluya. Umuntu wakugaye ni ukuvuga ngo uba warubatse icyizere muri we. Haleluya. Kandi mureba umugayo rero uvira, ntabwo bivira ku kantu kanini cyangwa se no, akantu gatoya, akantu ngo ariko namugaye bacu. Muzi umuntu akubwiye ngo yakugaye, abarakugaye. Kandi ikintu kigoye muri iyi si ni ukugarura the trust icyizere wari hubatse. It takes a decade of years, bitwara igihe kirekire cyane kugira ngo wongere usane, wongere wubake.
icyizere wari warateye mu muntu. Semeni haleluya. Amen. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Amen. Hano isi dutuyemo abantu baratwizeye, abantu baratuye. Hari abantu babaho ntabwo bavuga amagambo menshi, arashobora kugukunda, arashobora gukunda ibikorwa byawe, akaza bivugira ku ruhande ngo ari kure ya mwana, aza aririmba neza. Semeni haleluya. Yambara neza, ibyo akora byose abikora neza, ariko iyo agiye kukugaya azavuga ngo arakantuye cyangwa se uzumva. Hari abantu bazahumva baropoka mu magambo yavuga ngo yavuze ijambo namumva gatsi kumukunda kwanje kose ngo ariko yambabashe bacu. Semeni haleluya. Timwari mu ibyo bintu bizarira. Yavuze ijambo rimwe namumva ndamugaye. Uzorera wa muntu wari waragukunze ku rwego rwo hejuru wakuvuga bitewe n'akabi gatoya wakoze. Semeni haleluya. Umurundi yavuze ngo wa musore we ntiyakagira umuntu uzokugayira umusore bwawe. Nukuvuga ngo ni ibintu dukwiriye gutwara kuva mu ntangiriro z'ubusore bwacu tukabizamuka kugeza ku rwego tubirinda, tubicungira amaso, ntihakagira umuntu uhinyura ubusore bwacu. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Umuswahili yavuze ngo mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Umuntu wese w'ikigero cyose. Semeni haleluya. Amen. Umushinwa, umukongomani, umutalibani, umujapani, umukorea, mtu yoyote asiudharau ujana wako. Ntakamenyera ubusore bwawe. Amen. Amen. Umuntu wese ntabwo yadescribe zivuge ngo mama, papa, mushenge. No. Semeni haleluya. Umuntu wese. Semeni haleluya. Amen. 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 Tuze kubana sibyo. Simba cyane. Bibiliya yavuze ngo umuswahili. Nageragaje gusoma ibitabo byinshi nshobora kumva version zitandukanye kugira ngo numve ubusobanuro interuro y'ukuntu ivugika. Iri jambo narisomye ry'igiswahili numva sinzi ngo umuntu wese igipfuka umuhanda nikikubona kivuge ngo uriya muntu ni umusore mwiza. Semeni haleluya. Umutalibani nimuhurira muri supermarket wakora kakazi ukora. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Muzungu yaravuze ngo turi ku mubumbe ngo kandi turi ku isi bizenguruka. Musono na wari ukazoba hano ba oya iwacu sira hirya. Mwamubona ko twisanze hano hari abandi bagiye kujabuka amazi basisanga ati mwamumva. Ariko utegerezwa guhagarara mu mahame y'umusore, kurinda ubusore bwawe kugeza ubwo n'umushinwa nakubona avuge ni ukuri kw'Imana mbonye umusore wizeye Imana. Atumvishije amagambo uvuga. Abenshi indimi zaratunaniye kubera kuko turi mu isi irimo indimi nyinshi, ariko uhagarare mu rwego rwo gutanga ubutumwa ku busore bwawe, ingeso zawe. Sindi bwinshira muri iri jambo cyane, abavuga ubutumwa batubanjirije babiganiriyeho. Abize teoloje bavuga amakuru ya Bibiliya cyane, bacukumbura umusore Timoteyo. Naramukunze, nagerageje gusoma iki gitabo ndamukunda, ariko mwubantu ubujyana bwe bwatanye ubusore bwega nsuku nti bwahise bugira ku munsi umwe ngo yama musore. No, the foundation infatiyo z'ubusore bwiwe zari ziri kuri nyirakuru. Bibiliya yavuze ngo yarezwe na nyirakuru na nyina. Aba ku babyeyi biwe bazaba bamwigisha ijambo arabikora. Angwagera aya makuru Pawulo yamwandikiye n'igihe yaramusize ku itorero ry'Efeso. Semeni haleluya. Amen. Nuko se umuntu ababyeyi bacu nibo bakunda kugenda, yaje kugenda akavuga ati ni wowe nkumi niwe musore nsize mu bana. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Ubugeza ku kigero cyaho umubyeyi yicara akaguhamagara akakubwira none ga ndazindutse. Ubwo ngiye kuzinduka usigiye abana
akagukubita urutonde rwa follow ibintu uzokurikirana ibi n'ibi. Semeni haleluya. Akakubwira ngo ndakwingize ndagusabye iki niki tigika. Paulo aje kumwandikira kubera kuko Timoteyo yari umwana w'umusore kandi mutoya, ariko ahaye inshingano zimureze. Semeni haleluya. Amusize n'itorero ryari ryuzuranye ibibazo byinshi. Yaragiye kuyobora abantu bamuruta, yaragiye kuyobora abantu bamurusha, yaragiye kuyobora abantu amabandi ateye ubwoba. Yakoze ibintu byose binaba. Aramubwira ngo ariko Timoteyo, mu bintu byose uzokora ntiyakagira umuntu uzogucishamo ijisho. Amen. Nasomye igitabo cya Daniyeli igitondo kimwe, abanyabwenge abapfumu n'abakonikoni ngo baricara ngo basanga Daniyeli yari umukozi w'Imana. Amen. Akunda Imana, azasenga, akunda. Bashakisha ahantu bomucishirizamo ijisho, bashakisha ikibanza wocamo, bashakisha ahantu bohonyeza. Semeni haleluya. Paulo yaranditse aravuga ngo ntiyakagire ntugaye Satani urwaho. Amen. Kugira ngo ntabona ahantu yotambuke. Umurundi azavuga ngo ntabona ahantu yohonyoza ikirenge. Semeni haleluya. Usimupe Satani nafasi. Semeni haleluya. Bashakisha ahantu boca muri Daniyeli, bashakisha ahantu, ariko twebwe hano badushaka kwama bafatisha ubu nyine hano bagize bashakisha ahantu kumana gusa. Ayowe vuga ngo yo kwamba kanda gusa abeshi ntawe boduhonyura. Aravuga ngo bashakisha ahantu bomuturukira, baravuga ngo ariko uramuka azasenga Imana. Amen. Mwumva ko nta kibazo kibirimo gusenga Imana, ariko babirema impamvu, babikora ikibazo. Mureke tumuhere mu Mana yiwasenga, kubera yari afite amahame muri we yimbitse yashizemo. Baravuga ngo mwana kora rero ikigiwamana, numara utegeke ikondera ibivuga byose nimara kuvuga uvuge ngo buname bagire gupibakirana. Daniyeli bamuturuka ku Mana yiwe, kandi ico gihe Semeni haleluya vuga ngo yari amaze no kuba n'umuyobozi, kubera kuko mu minsi ishize umwami yigeze kurota inzozi ananirwa kuzirotora, ahamagara abanyabwenge, ahamagara abapfumu n'abakonikoni ngo bazamuro. Ariko nawe igitangaza, worota inzozi ukabwira abantu ngo nibazikorotore, bakakubwira ngo ngaye duheza basanze duhamwe dutangirire. Ati nahibagiwe, kandi itegeko ryari kuvuga ngo kubera kuko nahibagiwe nimutahamenye ndabica mwese, ndabasogota ngo kandi n'abakomokaho bose barahura n'ako kaga. Semeni haleluya. Igihe kiragenda barananigwa, bahamagaza abanyabwenge bose n'abakonikoni. Bamare Daniyeli aririye arasise, niki cabaye? Ngo tugiye kubica. Kwa nini mwananiwe gusobanura inzozi zihishe? Nkuko norota akakubwira nawe usobanura ohera akaga koroka kubaye. Ariko aricara ico gihe arotorere umwami inzozi. Aho rero byatangiriye, Daniyeli bamuheza ubwami, aba umuyobozi ukomeye cyane. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Umva rero cabaye, baravuga ngo uriya muhungu ahantu twomuturukira ni ku Mana ye. Haleluya. Haleluya. Wewe bamuturukira he? Wewe bamuturukira muri WhatsApp, bamuturukira mu kabumbu, bamuturukira muri betiri, ariko bamufata vuba abantu. Ntiboshe inama yo kubushakisha ahantu bamuturukira. Baravuga ngo it was something that he was proud of, ikintu yagendanaga yishimiye. Baravuga ngo ahantu hamwe twomuturukira, mureke tumutege Yesu. Amen. Tugiye gushinga ikigwamana natagisenga nuko ubwo ruzoba rurangiye turamutamugoro kwita. Semeni haleluya. Bibiliya ivuga ngo Daniyeli amaze kumenya amakuru yaze kuramya, aravuga ngo sasa rero ibintu byahinduye imirisho ngiye gusenga. Bibiliya ivuga ngo idirisha ryiwe ryari ryerekeye Yerusalemu, ngo yarasenze ngo haleluya. Ngo kuko niko ijambo ryavuze, ngo kuko yahoraga asenga gatatu ntiyarekeye, yakomeje gusenga. Haleluya. Haleluya. Ntiyakagira umuntu uzogucisha bijisho bacu, ntiyakagira umuntu uzogucisha bijisho mu busore bwawe. Amen. Ngira umuntu dusomera Tito
igice cya kabiri umurongo wa karindwi. Bibiliya yatubwiye